Rong cek kro habe arong la pentinalum arong arada tumpen, towar ke hinu ajok kaning ripon. Kulak so kacubipen hemisiapan kacilana. Asamang kangapan, lockdown kang kirji alama bilang. Aprangsi berta kelang arato anapan, kardong pajero kardong. Non dili karbilong ria berta kethanabang sami ojang terangpi. Non berta ang tonpen arjupon sena. West Karbianglong, Amri constituency kapardu, wathadlang sopen kahelu kilometer pokeb rapo anbag dolang. Rong cekro habe arong tinalo mahawar don paro isira pokeb andu. Laso hawar arong. Rong kacuboce mate, rong kacukimpon ningkan paro isira ingkoy anpleng tangdu. Nona mat da so hawar ason sai kacutiki pensi reng dok reng me pensi do bom lang. La so hawar aradatum kedam tang lape non kacari bom rat pang ria tumapan tang ning ke oyat hayawi. Se kachelanga hemmati medical sub center along doktor lapen se kelanga tum anta asai ciklempon bom lang. Lapen davayan ta longpon bom lang. Bonta amri pen jin thonga hoy ulukon cipen ar chongadak towar kahinu ajok hithi kedam kebang penang an kisung cicak ponang lu. La si prabjin pen la soto warkat selam Japan rong cekro habe arong tinalo mahawar aradatum kacuning ripon. Amri rong cekro habe rong lo. Hindi tum piningan ke do bang ke hindi tum ningkan haru isira ingkoy an artanang lelo. Hindi tum labang sorong bang ke mikar bang ke hindi tum don haru isira don pokep nang lelo dulu. Kasi nasuang bong nilitum ke doge takenan tu anta nilitum ke pureng dogreng ni mate nilitum cuklem bom tongdal bom to bom pen si nilitum ke puan si ningarong bom pen dudum bom lah. Lalu pen sorkar hine bang ke nilitum dak rong cekro habierong nilitum abang ke don harus sira don toke bang bom pen nilitum ke sorkar atum ta pinangan kirap pon dulu tapi kirap hormu bang ta mati kipima sokar penangi piso ana bang ini tum long pon lo bon stami long bom lo bonta ini tum dak rong cekro habierong la don harus ada poke ambong bang ini tum isi bang ke ini tum udame atema isi rantini kuisap do rantini long bang si bang ke sorkar apa ke ji sorkar tan ini tum ke koyu VP le sorkar le bang tame ni tum kila ke kroy tong kongres sorkar le bang tani tum ke kroy kat dugo be pade tum la ruling party lo tini tum kroy thai kroy pet bonta ni tum ahin bang ni hui pen ku bang kila kiron ke bak ran tini tum sab su dar ni tum arong long bang sab su ki chok che mate ka bola sab do cia na so tini ki tek pon lo kinalung arong bang ke rong cekro rong papa long thom do mati long thom do la sing long thom mo pe ni tum dak rong cekro rong kinalung bang ke la hello ran tini tum sab su ki chok che kapali dam de dukok ki na hello long bang la si em sara bang ke ni tum non dak lo kele misi ke diu king maslai lo alang li bang ke kusumana di ma bang ke jamun e thai ta do bon sa me ame thang vokar kang tang a joy ni mate ame thang chu klem ka bor e joy ni abang ke along tin stame kisu kiun e pustame alang li bangang ke dam tang ana bang ke misen me et kapen ko pima alang li tum kiduk kisung pustame alang li em sar bang thang ke dam pen se alang li bang ke tum ri dak pen kirap talat alang li bang ke non ke dam tang ana bang ke ni li ke masa teng bang ke pinan ke kirap pon padulo pusi ni lihin bang ning ke dam pen ni sini dak ase hok lo ni tum dak ke do bom em sar diuping maslai alang li panta ni tum suruh lo kisu kun e hospital na tu tani ni tum dak penai long ni tum tibok hado masa me sub center ke dak ambilong tum penai hello ati kenai lo alang li tame ni tum ratpen cuhang tuning ripen ni tum thanga doktor mat ni tum cilong lo apen dowai daru same ni tum nona mat ke akhai doktor phangki sang same ni tum man dowai daru same ni tum hana pador pluk apen nona teng bangke ya atsa tum puno same arong kin ka humbidam same alang tum bang ke deputy pen cedam apen arong kin tum humbidam apen kisu kyun same nona mar bang kin tum hospital ti bog hedamat dowai daru joy ki pen amani tum kisu kyun same kin tum asap suki ingai pon lo
Ajara saile choklem dunta ning cepa ning ding la pen cepa duk pelotang te ali long wegji. Lason si lakha ingkoi rapho duar baguri angkang pi dei thor kapalu ponangkang thedong binson rong piarong amekar ake hai Jonathan ingpi kulat kacubi chot pensi apiso aso kacelana. Labangso akulat ki rong kep aradatum chonam ponlong. Lapen alang li bolokta chojorpon. Alang li pen kaningje ponatengki. Karbiatum ki kulat ki bijum piglang. La sinilita un an ki. La anso si kulat kapat he thujia phan matha mati bor ipon popusi ningje pon. Hanboka pen pherang ke Robinson kiling. Karbilong re birta nang pali. To nali men thani ma Dengan ke gerbang si. tela nali dukan iglo ma Oh, galang. tela so dukan ki dige ningkan an iglo ne ipleng ta Nasun depan ningkan si bag debu. ningkan isilo di la pesinali piso so kepang reng iglo di Oh, dak customer bang ipik ma dukan ke bang tum bang. rong an amunit bang iglo ne Do, ali je celat tu. di nali boiler ta jor ek ma boiler ta nili theklo Jor. chorolo de Indian angkang pialong kaphere meme COVID-19 puthot chingdang bomlo. Assam along nonamat lockdown lapen curfew phan thangalama vilang pusi Assam Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen pherang ketoma phan nang pachini pon. Lapen bihu katalon pona hota government atum arona teng COVID protocol ating pensi bihuta talon ponang jipusi Assam gov atum pen pangdak pon. Lapen central government atum pen bihu holiday pawe ponderlo. যোৱা কিছুদিনত ভাৰতবৰ্ষত আমি কোভিডৰ সেকেন্ড ৱেভ বা দ্বিতীয় সংক্ৰমণ আমি দেখা পাইছো অৰ্থাৎ যদি আমি যোৱা বছৰলৈ উভতি যাওঁ যোৱা বছৰতো কোভিড আৰম্ভ হৈছিল মাৰ্চ মাহত 22 মাৰ্চত জনতা কাৰফিউ আৰু সেই ধৰণে কোভিড আগবাঢ়ি গৈ আছিল এটা বছৰ পিছত একে সময়তে আমি কোভিডৰ দ্বিতীয় সংক্ৰমণ ভাৰতবৰ্ষত দেখা পাইছো আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি টেষ্ট যথেষ্ট বঢ়াই দিছো যোৱা কালি আমি 18000 টেষ্ট কৰিছো যেটো আমাৰ এটা সময়ত 7000 লৈ নামি গৈছিল আজি আমাৰ লক্ষ্য আমি কৰি লৈছো যে আমি 35000 টেষ্ট কৰিম আৰু লাহেকৈ দৈনিক আমি 1 লাখলৈকে আমি টেষ্ট কৰিম তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথম কিছু দিন আমি কোভিডৰ সংক্ৰমণ অকনমান বেছি দেখা পাম কাৰণ যেতিয়া 1 লাখ টেষ্ট কৰা যায় তেতিয়া যিখিনি পেশেন্ট থাকে গুটেইখিনিকে আমি সামৰি লওঁ অৰ্থাৎ পজিটিভিটি ৰেটটো কম থাকে কিন্তু ইন একচুয়াল নাম্বাৰটো বেছি দেখা যায় কিন্তু সেইটো কোভিডৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা এটা স্ট্ৰেটেজিৰ পাৰ্ট যে আমি যদি টেষ্ট বঢ়াই দিওঁ উইদিন এ শৰ্ট টাইম কোভিড নোহোৱা হৈ যায় যেটো আমি যোৱা বছৰ তাৰ ফলাফল দেখিছো গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰচেষ্টা কৰিব যে আমি 1 লাখ টেষ্ট প্ৰতিদিন যেটো আগতো আমি কৰিছিলো তেনেকুৱা এটা লক্ষ্য আমি বিহুৰ কেইদিনত যাতে উপনীত হ'ব পাৰো যাতে অসমৰ ৰাইজে বিহু নিৰাপদে পালন কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন বাতৰি কাকতত কৈ থকাৰ দৰে অসমত লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই নাইট কাৰফিউ আদিৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই আমাৰ একমাত্ৰ স্ট্ৰেটেজিটো হ'ব টেষ্ট ট্ৰেস ট্ৰেক এইটোৱে আমাৰ যেটো তিনিটা টি লৈ আমি চলিছিলো আগতে সেইটোৱে আমাৰ স্ট্ৰেটেজি হ'ব গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম যে কোনোবাই যদি কোভিডৰ লক্ষণ দেখে তৎকালীনভাৱে যাতে ওচৰৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকে টেষ্ট কৰে টেষ্টটো কৰিলে এইটোৱে লাভ যে আমি বেলেগক নিৰাপত্তা দিব পাৰো Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduga via phanta kardom.